Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, taumayak adagos tita. Bye. Ay na, unaya-naya, Rosemary, anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan, men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na-trigger ti sakina. Ni, saan mo ta Nanang? Manipod nagdin na kami ti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nangruna iti masakitan. Kahit kasano nga iti apukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na. Ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary, Nanang. Ay, kano ka na, ti tabon ni ipagmaw, may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mo't iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanit di na pa'y ipakitan na gadya po kumay. Kat apukok mo't na gadya. Ta anak ko ti amada. Bukbukunan na mutan na gadya putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik nam, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ka. Nga imo na nga asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlamasi kaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga nalakmot idi ti apo ko kenkwana ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita po ta. Awan inadan. Wen nga rod Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot uray saan kuman. Piun nga rod No mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod isu nga uray saan kuman. Kat, anyat planum ita ading ko, ta naitabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wan mo't nga main Densyaw. Agnaad kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Wan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awer kadagi jay anak ko. Ang jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam.
Taijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo niti balay. Dito'y kan nga agnaed anakaw. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda ki balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbag nga oras mau, may balasang kaw. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay manak balasang kaw. Densyo, adda ni tatago do. Uwan manang, kumayain. Naimbag nga oras yung tatang. Hasta mag, din siya baraok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jak man amaw tidak yang anak mau. Dakelan nga magday-diaper pa lang. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipenata. Dangadot kita dael na. Kan papoki sakto kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayon ng basay ta. Naktuman mo ti pasyar di anak mau. Maboring san nga gigyan latan ni balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan kumatang matan ay ti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Uwan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Nakaransa ka dagi jay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan Inton awan trabahom kas jay. Alangar nanang, tamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay ti agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan paila ang jay kapsat mau mayla. Awan pa'y magtatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay matit niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matit niya, ang emnosak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na dagidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir ngay kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumatlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kane, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isong awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako na kiti kawas ko. Taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobiyag. Kat plano min tagsimpa manang. Ha? Kasta aya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya kat ikasar nan iti mabe.
Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matun tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamit Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurangan tit itad na nga allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na matikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi katugangan na. Maksayanan na dalawans na gitianak na kada kami kan nigudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagtiapo ta, Mari Delfina. Awan matkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, tagbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anya tayo tayinagan mo abalaya. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdinadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam abalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ka kat matay ti anak mo. Ay, nasaan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaan ti panunutan tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta na saya at nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalintungan anak ta. Nalpasan ti kasaryo kan Melba anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan Dura. Kat siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga akas ta tatang. Awan matdakas na. Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ken ni Melba. May katlon to madten na putot mo. Sana balit ta kabaalak a suportara nagiti putot ko tatang. Ay wan, amok na itata nagagat ka anak ko. Amok, adi mo baybay nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo nagiti dwa paya katugangam. Ta nanayunan ka numanen ti suportaram ta nangasawa ka manen. Awan karbanganda nga agreklamo. Ta jaktot baybay ang nagiti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da. Ket amangan kano lumaksayan tit itad mo a suporta nagiti anak mo. Basta nasalon atak lakit ti akanayon.
Saan to ang mapasamak na itatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan nanang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga rod ang asawa ka, tapno da katulungam nga trabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamuam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Ang mga numayaw awanan dagita po may kaniparigo daw. Saan nanang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam nga agtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya. Dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang ti makamong agluto. Kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di uray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kad kadwana iti balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kabsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan kabsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Alda nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority. Tay so ti asawa. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adani din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kanti anak ko. Tay sumanala na bartek. Imbagada idi asikati imuna katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako may di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin matlakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta pagrebangan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba.
Tasag 25% kayumat iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na kitandrak may kani Delpina. Nararigay. Dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isuti mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mati pa nagsasaum ma. Natayan dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Ano? Tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam Densyo. Naturay launay. Kaslamawan serserbi kita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kita anda kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Ag susukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay atonikan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin aman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nagluko kan. Dakkel ti kadbengak amakibiyangken ka, ta anak ka nga rod. Alangan nabaybayan ka, jakmat kayat ama isagmak ka Nag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang to ni a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Diyak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kan agin inay love you da pay. Anya, ay nagloko mo't dayjay akabsat mon. Apay nga ikat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jay a Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jay a lalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko lang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanima ng linakot. Isa tilat atapan nyo. Agin inay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga rutinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod. Agabrod aklangan. Tapumanawak dito yan. Tapnaawanan ti sermonan niyo. Apay-pay lang agabot ka. Katadak mo tamang suportakin ka, Grace. Saan ka abay-bayan? Ura saan ka agtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawan nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kaya't ko ti makatulong ka ni ka, Tony. Adon ti na ititad mo kanyak.
Iso akayat ko tag subadkan ka. Saan matamas hapula subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko tag abroad. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon nito ni panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadjak ammo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripare ti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Ang amno saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na. Tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nakto. Nay, apay ngay akas ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nakto ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang. Asino ngay ti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. Saanan? Tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak, manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita, manang. Jak imbagbaga. Tadjak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya? Ay, sige, mapanakaw tama nga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. Adda ije likod. Ay, sige, ten nakagpakadakan kwa na, manang. O kasta, nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay ang sapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti day dya kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko amerienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbutan ni Tony. Kunak numangal daw dito eh. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya tila kaya Saan ba't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kaslag taw-tawon la iti 50. Wal nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wal nga rod kun nasingpot ko na. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan dito abroad, Grace. Kaniliw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron. Kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa apagilyan. Ala, inta pa'y mangan.
Sa tama pa ni Tidagos ko, Grace. O sige, ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Ay, nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. At adama inlabakin ka. Oh, agyaman ak. Imawag ka matlangan. Apay di ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da nga cellphone. Once a month lang ti pa nagcellphone ko. Anya. Grabe matlaytan. At na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho akmanon. Bye! Sige nga, Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam to ni. Sumrak ka. Agyaman ak, nana. Ay, maburing ak balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapaptiliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwaton silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyaman ak, nana. Aywan, adayin sangpet ko merinda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina na pan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaunan. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat na ad ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo laki tagbali na babaunan ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawidan. Tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang husto ko mano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya. Ay katsi ka no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Ha? Kasta ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umaymanen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunan na, ta ag-apply Ay kat makamuka, anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wana. Eso nagboring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Mano atawan ti orayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang ruda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanong ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, awan mo't imbagbaga na akasta kada kami kininanang. Abangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngambasta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inakagluton. Anyat ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dahil ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony.
Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat, umay ayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In black kun Jack kayata nakasarita day jay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko Saan, Luis? Di ure kita ang di cellphone ko. In black kun. Nala, sana balen? Agurnong ta Grace. Tapno adda balay asang putantay di Pilipinas. Wen no kayat mo. Agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko matiplano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tasidag ijay ilimi ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan narangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Agkakasakit yung bagbagalay ti chat. Ti panangisinan ng kanyak at amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony, Awan amo ka nagmasulak ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kunti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit na kanka. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Addaak lang dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jack kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta Jack kayat ni Tony. Jack kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat ko pakiasawaan. Tagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisina mon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingput ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggam apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangan dingay kankwana. Iso adi mo baybayan ngagmaymaysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutuan iti paborito na ataraon. Ngam saan mo't unay amang mangan. Kasla siyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw mo't ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod daya kapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Wen Iyag mo nga rodan, tayo pawit ko ni Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. mabit lang nga rod Luis. Dahito Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Wen nga rod. Ay na.
Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar mo to kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina, Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pay, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam ti balay. Habang bumaybayak, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpayso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas ka Lina. Main-inlabak nga rudeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbagam Mang Tony. Mababainak pikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura Lina. Ha? Saan Mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay, naglukukan. Sika at agdesisyon iti dayta. No siyak lat agdesisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, addamot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay, nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyok. Ay na anak ko, awan madi iti dayta, tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met jay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka dun iti nubyo na tagkasardat. Nukas na, aklunak nga roden ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kan na. Nukasta nga rod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo lat iturong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman akta inayat nak Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay nanak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat agaywan to'y tilakay. Siyempre, manulatawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino dayan na! Ayan ni Luis! Ayun na, ingasarakan doon ni Luis. Luis, anak ko! Ay, napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis!
Wanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy ang napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan. Kasanong terapop mi ni Luis. Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tana itabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabroad. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi maipapan kan ni Tata Tuni. Sininaak tadyak kaya ti mabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddutak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka ah. Takas kan kwa na tinakaginasat mo. Anang! Biyana! Manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang ita. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko. Dirman ang biyanang. Ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kan kwa na. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasam pa'y uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarikat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panagkagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak, nanang. Iso nalaang ta talaga adyak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan nak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay, saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka ang makaadal? Kasano tayo laangan nga, no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga giskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Titama, nagitay kakaanakam. Nakaeskwela da amin. Kan ora nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal dang agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ginroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti amo kakurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na
pampanunutan ng tumit adi nakabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kat aramidin ta ti amin nakabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak, ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngam amuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si kang amin ti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw, jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam, di ko pa yun nakabagis kaw, numapanda makichinda. Ken numapanda makimiting iti senyor, di ko dan. Doon, ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo. Ngam no talaga adi na kayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masuraut. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludson ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ak matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan ak kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. Lukas sa pulat ng kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no, examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wine ka ba guys? Ta umapal ka nung amin iti anak mo ang nurse nga adda ijay abroad. Kaya't nakanumot ti bumaknang. Kaya't na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumutan, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanadibangkag mo para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti ado anatag. Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor, di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko maanaglanglangan, saan ko maanagdubli Gusla kami na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay.
Jay anak mau, anyat kurso na. Kina maestra pare. Ay, kina maestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse tao ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastan ti bagbagana. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalanggwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni Tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabailam mo't gayam. Agabang akiti pag naada kiti sentro, Tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumbra kiti klasik. Sige. Basta tarimaanam ti agiskwela Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abroad anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadagiti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Tayo bagbagada nakulnit ka no ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na po nunay talyonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min nakulnit ti ulo mo iso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kano nga raw ngagsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudok ang angin. Kasano nga tanda gijay mulak? Bigla mo't ngaminan ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita na gijay mulak. Nagpigsa ti tudok ang angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak kan ka iti iruruar mo. Tawan, agad nada ka. Basta nakita na gijay mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadail na gijay mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tani ti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mutkit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas si Mister anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo, Tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api na naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige.
mapanakaw tanay. Ada pa'y inak gatangan. Ket nay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon ni Tiinam. Di kag sarsardeng agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Wen man, LV. Tuladan ka. Kaya't kuti ka si Tar Aramidam. Nulinyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alin niya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado ak. Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo ak man nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamot tan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel tinagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manan. Nagbasit lang nga ruden adaga, ilakom pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, nakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at check-up ti grado na. Nay, naila ko yun samot kantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaka. Inlako na pailaang. Ay, sa bagay, talaga ngamin na nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan dati kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Ada paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukas na. Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidan na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnamada iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da. Ngam awan mo't gayam. Basta makamuditan.
Pagnegosyo kit di ti inurnong ko ngayon inted da kwarta kanyak. Makamu di tan LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin na ilupas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga ita, ta sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak tabakit. Ang graduaran itatawain. Ay, Ha? Apay, saan ka naragsak ngagturposan iti mabiit ti anak mo? ay, di mo namnamaan day tais ko. Ha? Anya ti magbagamay tabakbakitan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to eh. Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngampang nga asim ta di mo kumapagaramidan iti dakas jay anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta. Sinayang na lang ti kwarta anay itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu tatang. Pakawanan dak ko ma. Pumanaw ka. Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanan dak ko ma. Pumanaw kan kunak. Kat di ka nagpagpagita pa dito. Maghilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko kan ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko bakit. Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamoy ti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubat kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan tatang. Nabayag ka na ipatakdad da ito'y. Dahin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intadyo kanya ka kwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kiji palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaana na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin na ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin ang marigatanak. Jak laim pagaraw. Tiamaw.
nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matla kanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isungag paagas kayo Dasyak ti makaam mo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ka. Na-ospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensya. Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, kat ita ison ti mang tultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Alagagayem, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kan iti drama tigayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kasi man ti kuna ni Kabsat Glenda. Dirman ng biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapalan na tao guraan na kat padaksan na. Narigat ang mapagura tinak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tinasasawa manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala na iruam. Kan ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday da ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaen. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit di tawan madi arikrik naam. Akas kadagit ti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagit ti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli daman ninton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapwanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan niyon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw kumot daytan nanang. Sa anapulos sa mapan di ti balay. Kano lumabas di ta sango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta.
Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan kwa na. Oray matikas ta pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit. Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmatikas kaso. Amangan no nasakit tinakam na kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan a lalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barawk. Nay bagang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak, kasta aya. Naimbag nga raw ta sakti naranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng, sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata, nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na di abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispinsa kada kayo nga agina. Lare barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katam na ita. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya, Oh, na ita suman ti kanam. Kanda gito yung nakaluban dito'y amakan. nananantanay mabisinak una yan. Ay, nabanugak arimwar. Nagimas mat dahi ito asumanan. Sige, mangan ka lang, bakit? Ibusam na ita, taamangan no, mabanglas. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Asino nga itinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga itala nga imbagam ngay. Kahit apay aya, maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpureng. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan mat? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga at agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya ngay, agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatang tinaramid mo kanya. Ni nanapuring tayo nanang. Napa yun, hanyat mapaspasamak kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan na, Luseng. Ha? Mabit lang nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo nana. Tapamadakas ti kastani bagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang di intad mi kada kayo nana. Amangan no da sa bali akinan nyo. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito'y nga umay ang paagas kini bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto.
Di mo urayan nga ulodan kaayaway. Kita ka man langan. Pasensyakan lari Barok. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan lusay. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay sumangami namang gagamod. Sana tila ipagpabasol mao. Di siguro kinan mo anabangles ama sida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idaraw iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilangam Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talangam. Pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga na kiti kasta alangam. Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iye bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita kan ni lusay. Sanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat agpa-check up. Di nilusing langan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up. Taamangan no anya dayjayan. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pagkawananda ko, ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanyak, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya lang ti sawan dagiti tattao. Di ka nga minagan-anad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, adaditan. Aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakad. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raon. Kaasi may nangrunak at masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anom atulungan ti garangganjang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang, Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti Purwana.
Noon niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apaw. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo kuma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawid mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Agad nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laeng kada kayo. Anya batan anak gringkor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo, nanang Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tuma ngamin, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam. Tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon, ananang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay nga ipanaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Jak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurgura na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita am anak ko. Di kan magsinubyan kan kwa na dan asawa na. Wen, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kwa na. Ne, apayakas la na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Basol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pa'y maturog di tao. Papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Kay jayak pa'y nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y palay. Unay matan. Nagrigat matgayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Wan nga rot nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapas ngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Wan nanang. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na.
Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapan agsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmay-may sa kaka. Ay, kaasi ka nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amo kasaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day, awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgurakan niya. Idi day ta. Saan itan kakalusing? Ay, aya. Mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agurakan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay day ta, kaka. Kardulakay, alamatan na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmay-maysa. Pasensyakan, puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no anda kijay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Patang! Ha! Nagaglinda anak ko. Anak. Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmay-may sa dito'y. Kaslaak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mon ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yo.